Ako voliš dobar pileći burger, Korean Fried Chicken sa kimchijem mogao bi ti postati novi favorit. Za prženi element burgera koristi otkošteni batak ili zabatak jer su sočni i mekani komadi piletine, čak i nakon prženja. No ako više voliš bijelo meso, ni pileća prsa nisu loša opcija. Meso se marinira sa malo kimchi soka i začinima, taman da dobije karakter. Ako nemaš gotovu smjesu za tempuru, pomiješaj glatko i škrobno brašno, začine, prašak za pecivo i ledeno hladnu vodu. Hladna voda i škrobno brašno ključni su za laganu i hrskavu koricu. Piletinu pržim dva put. Prvo na 165, a zatim na 180 stupnjeva, sve dok ne postane zlatna i šuškava. Dok se piletina prži, složit ću brze umake od kimčija i majoneze, te soja umak sa medom i čilijem. Na dno burger peciva prvo ide salata, zatim hrskava piletina, čili soja umak s medom, pa malo kimčija. Preko svega opcionalno ide čips od ljutike koje radim tako da tanko rezani luk samo ispržim u dubokom ulju. Ovaj burger ima savršeni balans hrskavog, slanog, slatkog, kiselog i pikantnog, sve što po meni jedan umami burger treba imati. Detaljne recepte čeka u komentaru. Dobar tek!